Kei te taumaha te āhua o tētahi tama e 8 o nā tau, kei roto i tētahi hōhipera i tāmaki makaurau. Nō te rā i muri mai te krihimete, i taka atua ia ki roto i tētahi o ngā puna waiariki i Rotorua. Neke atu i te 5 mano ngā tāngata ka tae mai ki te pāka o Kuirau i a rā mō i nei puna waiariki te take. Heoi, no nā tata nei i rongo ai tētahi tama e 8 tau noa te pakeke i tōna wehi i nā i taka atu ia ki roto i tētahi. The witnesses we've spoken to said that soon afterwards was apparently that this boy had climbed up onto the fence and actually jumped into the pool, dived into it. E ai ki tētahi māngai mō te hōhipera o Miromo, nā te kino o te wera ki te kiri o te tama, kei te noho tūpaupau tonu aia i tēnei wā. E ai ki ngā whakamārama he uri te tama nei no te moana nui ākiwa, i reira a Anna Karei i te wā o te aitua, hei tāna kātahi rā te kitenga mōrikarika. He was screaming, my hands, and then I saw that all the skin was peeled off his hand. And I said, okay, stop and lay down just to stop him and to call an ambulance. Kaore i te mārama i tēnei wā, nā te aha i aituatia i te tama nei, toko ono ngā tāngata i roto i ngā tau toru te kau kua taha, kua aituatia, kua mate rānei i te wera o ngā waiariki. He wai ka eke ki te kotahi rau pāmahana te wera. All my family is pretty shocked. And I can't stop thinking about this little boy. Nā tēnei aitua, kei te whakatairanga anō te kaunihera i a rātou kōrero whakatūpato. We have them fenced off, so if you stay behind the barriers, observe the signage that we have there, treat it with respect, and it'll treat you with the same respect. Nā te mea kaore te take nei i kōrero tia ki ngā prihimana, kei te tono kōrero te kaunihera i te hapori, kia mōhio ai rātou ki ngā āhuatanga katoa o tēnei aitua. Mikey Sherman, Te Karere.